umkhonto wesizwe usunesikhathi esingangonyaka nohalf wakhiwa noma uhlanganiswa kusukela ngo-2022 uhlanganisa umkhonto wesizwe ukuthi ube khona. Ihambile iminyaka kwaze waba u-2023. U-2023 ngo-April bakhona babethunyiwe kuthiwa bahambe bayoregister bajikiswe endleleni wathi ake nithi ukuma kancane awukavuthwa kahle lo mkhonto ufuna uvuthwe kanti uregister. Waqhubeka kumshikashika ukuthi kufakwe inongo zokuthi lo mkhonto uthi mhlazana usukume nenongo zonke ezidingakalayo zokuthi ube umkhonto ogwazayo. Kusho ukuthi yonke leminyaka umnyaka nohalf bese ulola lo mkhonto ukuthi ukwazi ukugwaza. Angithi uyagwaza lo mkhonto sonke njengoba sila usigwazile lo mkhonto njengoba sila. Hayi kusho ukuthi ke kuthe makushaya isikhathi sokuthi uyoregister ngoSeptember, umongameli wethu wesecela enye insizwa ukuthi ngoba mawuthuma uthobani uthi akayoregister lo mkhonto usheshe ubonakala ukuthi kusho ukuthi usuka lapha lo mkhonto. Umongameli wethu efuna ukuthi kungabonakala ukuthi lo mkhonto uqhamukaphi. Bathi mangabe bebuka umuntu oregistayo to hayi suka ngeke isukume lento. Wabe sehamba ke insizwa le ithumile yakhumalo yahamba yayoregister umkhonto. Umkhonto waregisterwa ngoSeptember kwathulele emva kwalokho kwangaba bikho lutho. Umsebenzi omningi no underground uqale ngoOctober ku recruitwa abantu abacishe bacelele ku354,000 from uSeptember kuya kumhla ka16 kuDisemba 354,000. Umsholozi ke wabe sesukuma ke memezela kumhla ka16. Mhla ka16 wawumemezela umkhonto wesizwe. Abanye bathi hayi umsholozi usho ukuthi usephelele uplan, usephelele ushadile. Abanye abazange bakuthola ukuphumula ukuthi lento iqalwa ilensizwa ngoba siyayazi ukuthi insizwa estrong kungenzeka ukuthi isithwalise kanzima. From umhla ka16 saba nomcimbi oqala owamabhida khona ubaba ekuthiwa ubaba uMoses Mabhida lo iqanjwe ngayo iregion lethu kuthiwa Moses Mabhida neground leli elikhulu eThekwini lase KZN ekuthiwa Moses Mabhida. Umsholozi ubevamisile ukuthi avakashe kusekhona ugogo afike ashiye igrosa nemali ukuze ugogo aphile ngoba unesikhathi eside behlala naye eMozambique ubaba uMoses owazi wadlula emhlabeni ngabo 1980 wesefakwa lezi zinto zokuthi angaboli abe strong nje ubaba Mabhida abekwe ngoba wabuye wathathwa wazobekwa ngokusemthethweni khona indawo ekuthiwa Heroes Egg lapha eMbali. Ubaba umsholozi mhla ka30 wehla waya kaBaba Moses Mabhida wafike wababona waphinde wadlula kwiHeroes Egg wayobeka amaflower khona. Nakhona kodwa sathi sifika lapha safica sekukhiyiwe. Bekhiyele ithuna laba Moses Mabhida umsholozi akangaliboni leli ithuna. Hayi kwagcina kuvuliweke kodwa wabeka amaflower akhe. Umcimbi wakhe oqala nje wathi mephuma nje lapho waphuma sekugcwele abantu. Bethi msholozi sifuna ukukubona. Waba addressa umsholozi. Kusho ukuthi from umhla 16 kuya kumhla 30 waba nalo umcimbi. Umcimbi wesibili abanawo waba seMpumalanga Province. Lo mcimbi wahamba kahle kakhulu futhi la. Kodwa nakhona cabanga ukuthi kwakuzoba no January 8. Kodwa abathwalisa kanzima laba khona sithi thina abakagogo. Akithi njengoba siphuma kwa-ANC sibiza ukuthi la gogo ngapha. Ngoba sonke siphuma kwa-ANC angithi kunjalo. Hayi
hayi asiphumi sonke ka-ANC bakhona abaphuma kwi-EFF khona abaphuma NFP khona abaphuma kwi-IFP kodwa into engiyithandayo ukuthi sonke sibasha kuleli qembu ake nishayile ihlobo ukuthi ngibasha kusho ukuthi ke njengoba ke lo wamcimbi engikhuluma ngawo ke wawusePhumalanga wanyakazisa uJanuary 8 ngezwe kuthiwa iground impela kwasebenza ukuthi kodwa ngingaxoxa indaba la ngoba khona nabeka wadlula ke lapho uMsholozi wayeNewcastle eNewcastle futhi kwafike bathi Msholozi kade silindile lo mkhonto wakho sesikhona ke sama members futhi sizovotela lo mkhonto siyacela nje Msholozi ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyawandisa lo mkhonto uhambele zonke indawo khona sizokwazi ukuthi siwine wathi uMsholozi vese ngifuna u2/3 majority wadlula lapho uMsholozi wehla waye-YMCA e-YMCA wafika gcwele into ongakazi uzuyibona abefundisi bethu khona abefundisi ababecela ukuthi kwenziwe umthandazo akenisukume befundisi bami nanicela umthandazo sayuphendula irayi napha abefundisi bami bashayile ihlobo babefundisi ke babecele bona ukuthi kube nomthandazo sathi thina hayi akube i-prayer rally leyo prayer rally leyo prayer yabo yaphenduka irayi kwagcwala into ongakazi uzuyibona hayi kwabonakala ukuthi bayawuthanda labantu umkhonto kwadlula lapho kwayiwe number 9 number 9 kwagcwala kakhulu kunakuqala abithi niyazi ukuthi sisewu4 nje inyanga imenyezeliwe lenhlangano sadlula saya eMkhambathini la kwakune commemoration kaBaba Mhlabunzima ikhona inkosi yakithi ekwakuthiwa Mhlabunzima Maphumulo eyabulawa ngabo 93 ibulawa isikila mkhulu kusho ukuthi inkosi ebusayo ke yacela ukuthi uMsholozi afike lapha uzoqala bese ekhaya asuke ekhaya bese ya kuyirally hayi safika kugcwele futhi nalapha kakhulu sasuka lapha saya ePortshepstone safika kugcwele ngizama ukufakaza ukuthi lokugcwala okugcwele la akulona iphutha waphinde wasuka uMsholozi wadlula waya eNewcastle again wafika kugcwele ubese Eastern Cape eyinsukwini ezintathu edlule noma ezine ngesonto wafika kugcwele kakhulu futhi nakhona ngifuna ukuthi ayikaze ibe khona into yokuthi inhlangano mayitsha kodwa kugcwale kangaka endaweni zonke zithi siyawufuna umkhonto siyakufuna Msholozi sifuna umkhonto ngiyakholelwa ukuthi le KZN sizoyithatha